Difu IS office along government school along ke charli ausumara dumaphan ake joypen kitab keron. Rong kimi bali pathar along hempuarani karcho. Baithalang swahiti along ahiring tangrakan bike pen tempo ka chitong. Karbi prime time along penili Villarban Krupi. Nonarjuk thabir tang ton pen. Dipu inspector of school sa hem along madijoni phaing kore ECR ni analo porphai kresia por malong pen government school along ki charli dun bom ausumara tumaphan kitab akejoy pen keron pon. Government school along ke charli ingdeng near kep lapen ingdeng sir kep lo charli ausumara tumaphan akejoy pen school kitab difu inspector of school sa hem along keron pon pado. Kitab keron ma along adhi sarpo man pen Karbi ang long Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Chitong Dun Lapen EM Jagat Singh Ingti EM Amar Singh Tiso MSc Pabitra Rong Pipen Cheng Lok Pinaan Sai Kam Sai Phuatum Chitong Dun Lapen ethok rekening gran kilong recognize school class on thoma school student tum si lo chot like 9 10 only 9 10 like overall Karbi ang long dangan all Karbi ang long west Karbi ang long ang ano pan lo Rong Kimial Pisco Patua Klambali Pathar along Matijoni Pai Kore Isila Pen Inkore Hini Arni Aninia Parman Hempuarani Katalon Ponjia Pan Gipang Cheng Pona Birta Kadnir Salong Nangli Ada porphai keba por malong pen harsing terang pensi hempumukrang alama pangjar pon apitu porphai kebra ajitim apor pen sarkari gangbura juwelson terang hin pensi kachikimo asai along jalin ponlo labang so phi porphai krisia por malong pen krungsai mai tapado pontu labang so mai nilip nihang hawara mai hempumukrang mai phu bensing timung pen kichari pon mai long mai ki phalam the nilip nihang hawara mai hempumukrang achunba Kensing rong pi pensi jaipon lo hempu arani karchwa mai long aluhiam man pen hempu mukrang adorbar amai phulun setimo jutang jubot asong amai phu chodo singkro rangsina tiripi amai achunbang phulmoti teron pi em barim homsing be pen chenglok penang an ke theke dinga tum chitong don labang so mai long kachathan kachimum rd kipi pon ke thorom le kevier lote jutang ta kevier lo jutang le kevier lote ang thek ta kevier lo ang thek le kevier lote khei ta kevier lo karbia khaya long hempu amaro kinang sotpu alam thi PRD doklong pen chathan chimum padopon lo West Karbi Anglong Baithalang Su Police Station ke Parlang Kang Matijoni Phaing Kore ECR ni Baithalang Swahiti along ahiring tangrakan bike pen tempo ka chitong birta card news perangke jesaning hipen nang pali Baithalang Swahiti adung bike pen tempo ka chitong along bike ke vega bang ahiring tangrak pen areng hukiso Robert Teron na pen Joyce Hansia tumaphan Baithalang So Primary Health Center along Sekelang Japan tong sekot pen ponlo labang so ka chingkoy long Baithalang Swahiti na tukewang bob ihuma tempo AS09C 4494 lepen by AS21A 5806 ang moga chitong joksi bang hine tumareng husonang loposi ke thekdun long atum pen ningjirinti non malom ka chelenga towar pialong bike tempo lapen car hai hui kivek ki paprap pik ajok kachingkoy chibit medet lopota ong dung arat atum pen ningjirinti ya amteng sare pahi asile aitaka piso স্কুলত আছে আৰু টাৰ্ণিংটো লওঁতে মানে টেম্পুখন পাল্টি মাৰিলে আৰু স্কুটাৰ যিজন আছিলে তেওঁ ওপৰত পৰি গ'ল স্কুটাৰখন মানে জাষ্ট উঠিছিলে মানুহ আৰু ড্ৰাইভাৰটো আৰু স্কুটাৰ মানুহজন অলপ কষ্ট পাইছে মেডিকেললৈ আমি তৎক্ষণাতে মেডিকেললৈ পঠাই দিছোঁ Namalam sopor pandhi na parman birta mo interponiksina Aprangsi nili kaching honai nilip arat lapen Karbi anglong arat kidoan aphanda nili ning aklong pen Christmas akardom pajir iglo kardom kedamtang aningkan kemesen pen kadu kowe ke jok kelong asom hosi pining labangso a Christmas pen ajok kadu kowe Karbi anglong kedoan arat tumta ning arong ning kang sam lapen arna malong ahir jume long popusi nili ning thelo kardom
Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aureladas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Holy Child Academy, Lurulangso, Difu, Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুতি লগা। আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo phiputhot birtalong bangthulo West Karbi Anglong District Assam Meghalaya dui hoya longpen matijong ni phaing kore isi arni aron repen ki pura koila ki pon bomahut hum thoma truck kinep dun long birta kheruni pen pherang ki bireni hi nangpali West Karbi Anglong Meghalaya adui hoy pen aron re koila ki pon ia truck kheruni juri ken deng kacheleng atwar pi pen koila ki pon bomahut hum thoma truck forest department atum pen kinep dun long check a truck number lake ML05H1228 ML04 9705 lapen ML05J 1928 handlo birta kilong duna tengke Meghalaya pen Tejpur ang ki ponjia phansi juri ken deng kheruni kacheleng atwar sudin ke dam bomahut si kinep dun long pusi birta long क्या लंका का आगे जगह ना क्या नाम बताया मालिक का? विजय विजय क्या लिखता है? विजय शरफ मालिक कहाँ का है? घर शिलोंग शिलोंग का है। अभी वो मेघालय किधर से कौन सा जगह से लाया है तो कोयला? कोयला तो ये तो जोआई साइड है। जोआई साइड से लाया है। कहाँ ले जाएगा? ऐसा करो कितना गाड़ी है? तो क्या कितना ट्रक कितना है? कोयला चार ठो है और एक कहाँ है? एक तो खराब है उधर बीच रास्ता में। बीच में है। और आप क्या है? गाड़ी का ड्राइवर है? बिल्डिंगन है हम। Langlok so hawar ke do rada tum kidam tang pena ana ningkan ka chelenga to war pen chenglok ongdwa ka to ra chetong nang rintilo sidame don hejong ka chingthora sai ke deng pona jog rada tum anin che porong rintilo posi pherang ke robin be pen card ni salong birta nangli Kidam tang pinang ana ningkan pen langlok so hawar arada tum ka cheleng japhan akele kisung katura hektik hithi kulat lo charlie au sumara tum kedam kewang kiso kyon e hot ka chepon chewan pen chenglok akele katura hektik an pin Langlok so hawar arada tum kisung aputa kiram tang arli pen sitami cut news channel along apong birta paklang ponlo la so pen nona phi langlok so hawar along kachelenga towar aphan sangti arlong kethok la pen rihing ami sitami ki pipon che aphan kisik kedang pon
padulum amparda asonson askim he hui setami kedeng ponajok rada tum aning karong alam the kachipaklang ponabirta nangle Birta Bangila Pansikang Ton Pon Iklo, Lang Ibom Tekan News Channel, Domi Thakmi Kurbang Tu.